aksamavur ballı maylı üstelim hay ude bit bir uzun ömür yırlap bir sey esevin ey tirlep sey esuderin. Havmağız dostlar, bana bugün sizge min samavur koydum hele. Online rejimde bu hala sizge bugün samavurdan sey isirmeksiniz. Bir yender etmişley, bakırsanı bir tuğ tırıp bıktırıra koyayıp da etmişler. Bismillah etip haberde devam edelim Allah'ım. Bugün biz sizin bilen makaller turasında söyleşebiz. Makal degende nima ham ul makal etmişler. Men aytirinim makal qisqagina bir adabiy folklor asar deb aytırga bular. Endi tüptenirek alıp fenni yaptan aytsak makal ul boğundan avuz til icadi olarak küsüp kilgen xatirde haqlanıp haylanıp boğatlar boyuna haqlangan yaşav tecrübesi köpmü akıl, köpmü məğənə hem hatta yaşav instruksiya hayata tebetlerinin şu bizim halk eğitimlerinde hem məqallerinde. Başkurt halk icadının məqaller tonunu asıp qarahaq da görəbir. Nitiklim buay bizden halk eğitimlerge hem məqallerge. Elbette onların barında bugün biz barlay başlayaq. Bu tapşırıldığına vakit tügül hatta tevlikler boyu qabatlap otururga bolaydı. Bunun için de bugün biz sizin bilen bir gine temaga kagılgan makaller ul da bulha konak teması. Çünkü tapşırı da bitinde Reşat'ta konakta deb atalğas makallarımız da şol hakta bulur. Ikincisinden bizden halk bitinde burun-burundan konak sakırıp, konak karşılap, konak uzatıp yaşarga öwes bolgan Allah'a şükür. Şu gadetde bugün de taşlamaydı. Halkılık konaksız bulup haman yaşavan devam eder. Allah bir hamına karantindar tamamlanha uşulay samavurlar koyup tabunlar edirlep ısrarşırıl verlihirdengine. Bugün indi makallerge kilgende en birincisinden bolup menin içime kilgen makal konak tarafında var bolğalar tanış karalgan makal konak karşı ara karşı. Nesip anlaylı bunu. Konak bulurga yaratkan, konakka yürüge yaratkan, konakta haylayda bildigen söz bitinde. Dağa bir makal konakka barhan kuyununa kıstırıp var, tuyga barhan tuyup var. Isınlap da tuyga hem de konakka bir basıgıp yürü kilişme. Uyaldığını keltirigi. Nık basıgıp tuyga baru munan üstlerlege rizikka yabralağıp bir oңайga halga kalığı olmamızın. Onun için tuyun kırap var hağıtda basar bulmaz. Endi kuyunga kıstırıp var tip ayttığı aytgani indi şunu anlaka kurup olmanan yürü kilişip gitmeyi. Kustanas ya bulak menen de hağıt ilk motor kurulmuş bulasa. Konak bulhan tıynak bul degen makalda var. Kengirag etip aytkan konak birinci gün konak, ikinci gün tıynak, üçüncü gün muynak. Muynak haline kalıgan sayat hağıt konakta ilk motor olmaz. Yaxşı etip kilges motor etip qayta bilince bize bir hüner bitini dostlar. Her nemenin öz samahı var. Yaxşı konak aş aldığından baştın bereketi konak menen gitti aytiler. Isınlatta tabın edirlep turganda konak kilip köter, onun şatlanıp gider. Rizık tağla təmnirek bulup görüne. Ekirihinse üstelde yıştırıp turganda bireri kilip köter. Ey tuğankay, elle yamanlap yürüyünde tip aytıp da koyağı bitinde. Konak payda kut şunda, qadan payda ut şunda. Konak harap aşamay, konak haylap aşay. Demek konak için edirlengen tabınığı mol hem ondağı riziktar ne tiklem türlü buha, şul tiklem heybet bular. Konak için de hem uyduğun da konuleget tanıs bulasak bitinde. Konak ad ultırır kut hanar. Demek konak için hizden üyügizdagi bütün eyber İhtibardı yeli bitip tura bitinde. Üyügizde iniştirulu bulha, tağınığı da matur bulha, konuleget da ihtilaf asık bulha, konak için roşatlık hem bilgilgele nasar tugul. Qayda kıymak şunda konak deb aytganlar. Konak kilhe it bişmehe bit bişe. Sılapta uzakka kilgen konaktı korosay menengine hilap qaytar hağıt bik matur görünüş bulmaz. Endi kadirli konaktar uzakka kilgen alıştan kilgen konaktar galibette bir harıp salıp qadan atıp kalmalar bişirip biş barmaklar bişirip başı alhaq bul indi yerine ettirip konak başılı degen sözü anlata.
Котлы кунак өйгә инһә, уйыгыз игел бәрәсләр дигән. Быны мин ырым һымак итеп күрәм. Ысынлап та яхшы көтүп алган кунак килгәндә кайвакыт харык бәрәсләр куя игел итеп. Хыйыр быраулай, я булмаһа биягез кулынлаһа. Бу инде ысынлап та хуҗа өстендә кунак өстендә зур шатлык, үзе бер зур байрамга әйләнә. Кунактан кайтыр вакытты сәгатьтән карама, хуҗаның сырайы әйтер дигән. Нисек аңларга? Кунакка бару менән сәгать текләй башлаһагыз, хуҗаның хәтерен калдыруы мөмкин. Күрәһең, минең табыным һеҙгә кунакка оҡшамай итеп уйларға мөмкин. Хуҗа кеше. Инде оҙаҡ иттереп ялҡытҡанса ултырғандан һуң, ниһайәт сәгать ҡарай башлаһағыҙ, ой, бына был ҡайтырға ла йыйынды инде әллә тигән уйҙары хужаның сырайына сығасаҡ. Шуның өсөн һәр нәмәнең самаһы бар, ҡунаҡ булыуҙа үҙенең тәртибе менән килә бит инде. Ҡунаҡ ҡайтыр ваҡытта самауыр ҡуйма тигән боронғолар. Шуның өсөн дә инде мин, дуҫтар, самауырҙы һүҙҙең башында уҡ ҡуйҙым. Беҙ ошо мәҡәлдәрҙе барлағанса, беҙҙең сәйебеҙҙә бешкәндер тип уйлайым, бына Аллаһ ҡарайыҡ әле. Эх, грузинский сәй-сәй нөктә өҫтәлдә башҡорт балыла, яныңда йәнең һөйгәнең, башҡа ни кәрәк тағы? Эй, башҡа ни кәрәк тағы? Ҡапыл ҡунаҡ килеп төшһә, ҡуйып ебәр самауырың, гәпләшеп, хәбәр һөйләшеп, серҙәреңде сисәрһең. Эй, серҙәреңде сисәрһең. Эй, серҙәреңде сисәрһең. Бына, дуҫтар, сәй әҙер, сәйебеҙ тәмле булһын, бергә булһын. Алла беҙгә осрашырбыҙ, һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ, күңел тыныслығы һәм мул ризыҡтар, мул өҫтәлдәр теләп, бөгөнгә әлегә хушлашам. Һау булығыҙ, дуҫтар!